Tokom 20. veka na prostore Australije doselilo se stotine hiljada Srba. Iako lojalni Australijanci, ostali su verni srpskim korenima, jeziku, kulturi, svetosavskoj tradiciji i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Građanski rat među Srbima na tlu Kraljevine Jugoslavije u toku Drugog svjetskog rata razarajuće su delovali na srpski narod i Srpsku pravoslavnu crkvu. Mnogi među njima, zbog odanosti svojim političkim ubeđenjima, napuštaju otadžbinu i decenijama im je bio zabranjen povratak od takozvanih pobjednika. Danas Srbi i Australijanci kažu da su se Srbi tokom 20. veka više borili sami sa sobom i svojim podelama nego sa svojim stvarnim neprijateljima. Ovo je dokumentarni zapis o Srbima, slučajno ili namerno zaboravljenim u rasejanju širom sveta, pa i u Australiji. Da se ne zaborave. I o događajima koji se ponavljaju, a da se ne ponove. Hram svetog velikomučenika Georgija u Kabramati obnovljen je sredinom 1981. godine. Tada su dozidani bočni lukovi i stepeništa, a oko porte je ozidana ograda. Osveštanje obnovljenog hrama izvršio je na drugi dan Božića 8. januara 1982. godine episkop Petar. Nikada se nije zaboravljala otadžbina i bez obzira na one sve podele koje su bile i ljudi koji su vodili u crkvu, uvijek su gledali da budu okrenuti licem ka zemlji Srbiji. I ovdje je bio, dakle, i episkopi su ovdje stolovali bivše slobodne eparhije, nedaleko odavde od Karamatske crkve. Jedna vrlo interesantna priča, čovjek koji je bio čuvar i pazikuća od ovoga imanja, po imenu Đuro Kesić, jednom prilikom dolazeći ovdje u kuću episkopa, a negdje s vladike Dimitrija, dakle negdje 70. godine, vladika Dimitrija je umre 76. godine, on je došao u njegovu kuću i našao je nekoliko paketa iz Srpske patrijaršije, dakle potrepštine za crkvu, knjige i sve ostalo, briketi, fitilji, tamijan, krstići i sve što je trebalo. Dakle, sve su knjige bile, bez obzira to su bili iz Beograda i stajale su tu, bez obzira na te podele. I to je malo interesantno. Kad je došao, vidio je, ne znam, 6, 7, 8 paketa je bilo u vladikinoj jednoj sobi i Đuro onako kao malo naivan i u to vreme priklonjen tadašnje slobodne crkve, on je kazao, pa preosvećeni vladiko, šta to vi radite, mi se borimo protiv toga Beograda i Srbije, pogledajte paketa, patrijaršijski grb, piše Srpska patrijaršija, tadašnja ulica 7. jula, današnje Kralja Petra, i kada sve iz patrijaršije dobijate, tadašnji vladika mu odgovorio, to nije tvoja stvar, ti si još, iako imaš dosta godina mladi, zovem da brineš i da misliš o tome, ja sam vladika i ja se nikad svoje majke ne odričem, niti se odreći, a to što se desilo u Srpskoj crkvi, čija je volja Božja, ljudska, mi to nećemo suditi, Bog je sudija, neka on to sudi. Ovaj parohijski dom, što ga vidimo ovdje iza nas, je sagrađen 1983. godine. U donjem delu toga parohijskog doma se nalazi crkvena sala, to je Srpska nedeljna škola, tu se održavala se i održava se danas, a 1996. godine, mojim dolaskom ovdje, napravili smo jednu salu za školu iza ove sale sa dve velike učionice gdje može da stane do 80-90 dece u te učionice. Dakle, Srpska nedeljna škola Vuk Karadžić pri ovom hramu je osnovana iste godine kad je osnovana crkveno-školska opština, dakle 58. godine. Kolo sestara, kao sastavni deo svake crkve, pa i ove, je osnovano 1967. godine. Hram je po njegovom osvećenju, dakle, tražili su najbolje radnike i sam okvir, ovaj frame ili za ikone su uradili Grci, a ikone je radio isti slikar koji je radio u Kamberi, hram Svetoga Georgija, taj Macek Čeh, Čeh porekla, jeste i interesantno. I danas su, iako su već 40 godina i ovi čistači koji čiste, to sve možda i nesručno rade, ali svi koji dođu zapade da je zaista ima lepih ikona
i zaista onako imponuje u ovom hramu. Za oslikavanje ne vjerujem da je moguće ovdje išta učiniti, zbog toga što to nije ni pripremljeno treba to posebne pripreme za freskopisanje, a i sami unutrašnji raspored zidova ne bi bili ovako baš prikladni. Ta polja i mesta nisu baš tako dobro raspoređene. U to vrijeme kad se gradilo, Srbi su kao i uvijek, to se čuli su širom Australije, gradili se za godinu, 2, 3 ili 5 i vraćaju se svoje zemlje Srbiji, tako da ćete u Australiji, tako reći, teško naći bilo koji hram koji je od svoga temelja bio pripremljen za freskopisanje, nego eto, za nužno neko smještaj bogomilje se mogu oni krštavati, venčavati i svoje mrtve pojavati. Ovakav je kakav jest, ali lep. Marta 1982. godine iz Amerike dolazi đakon Toma Kazić da preuzme izdavanje Eparhijskog vesnika. 17. oktobra 1982. godine zamonašen je u manastiru Sveti Sava kod Kanbere i rukopoložen u čin jeromonaha. Od početka rada bio je od izuzetne pomoći episkopu Petru u eparhijskim poslovima. Od 28. do 30. decembra 1982. godine održan je 7. crkveno-narodni sabor, a po prvi put u eparhijskom centru pri manastiru Svetog Save kod Kanbere. Preduzimljivošću sinđela Tome Kazića, sabor daje saglasnost da se proširi izdavačka delatnost, osnuju knjižara i manastirska štamparija, kao i da se posebna pažnja posveti mlađem naraštaju. Od januara 1983. godine, sa blagoslovom episkopa Petra, Savez kola srpskih sestara postao je pokrovitelj dečijih kampova pod rukovođenjem direktora kampa, oca Tome Kazića. Od 10. do 15. avgusta 1983. godine u manastiru Gračanica kod Čikaga u Americi, u sedištu Slobodne srpske pravoslavne eparhije američko-kanadske, prvi put su se sastali svi slobodni episkopi: Irinej američko-kanadski, Petar australijsko-novozelandski i Vasilije zapadnoevropski, i održali prvo zasedanje arhijerejskog sinoda slobodnih srpskih pravoslavnih eparhija. 10. avgusta 1984. godine u manastiru Nova Gračanica kod Čikaga održan je vanredni crkveno-narodni sabor na kome su episkopi i delegati triju slobodnih eparhija jednoglasno proglasili Slobodnu srpsku pravoslavnu crkvu. Odobren je i usvojen njen ustav. I u duhu usvojenog ustava sabor je proglasio mitropoliju sa sedištem u manastiru Gračanica, Treće jezero, Illinois, a srpskog pravoslavnog slobodnog episkopa za Ameriku i Kanadu, njegovo preosveštenstvo gospodina Irineja, za mitropolita. I da smatraju da su stvoreni uslovi pravilnog crkveno-pravnog poretka svih crkvenih tela i da su time obezbedili pravilniji rad do potpunog oslobođenja Svete srpske pravoslavne crkve, koja je danas porobljena od bezbožnog komunizma. Inače, crkva Svetoga Save je, odnosno crkveno-školska opština, je osnovana 1951. godine od strane prvih Srba emigranata koji su se nasetanili na ovaj kontinent možda godinu ili 2 dana prije osnivanja. Većinom su prvi članovi bili oficiri i ratni zarobljenici sa nešto četnika, onda Nedićevaca, Ljotićevaca, i koji su pokrenuli inicijativu da se osnuje crkveno-školska opština i da joj daju ime Svetoga Save kao najvećeg srpskog svetitelja i prosvetitelja. Nalazila se u početku u samome centru grada, tako reći, i 10 godina iznajmljivane su prostorije drugih crkava, da bi se 62. godine od strane metodista kupila, odnosno metodistička crkva imala prije toga, a Srbi su je kupili, preuredili za svoje potrebe, a isto položaj je bio okrenut istok-zapad po pravoslavnom obredu. Tako da je osvećena u januaru 63. godine od strane ruskog episkopa Save ili Antonija, nisam siguran, i sa sveštenstvom u koje je bilo prisutno najviše iz Sidneja
bili su prota Bulovan, Ilija, prota Sveto Sekulić, otac Petar Radoš, koji je sada stari paroh Pertski, od strane Teodora Damjanjuka, ruskog sveštenika koji je optuživao crkvu Svetog Save, Slavka Nićetina, koji je isto tako bio paroh Melburški, i 1964. godine prilikom podjele koja je nastala u Srpskoj crkvi u emigraciji, odnosno u Americi najviše i Australiji, su vanredne skupštine sazivane i da se odluči ili će se ostati pri patrijaršiji, odnosno pod jurisdikcijom patrijarha Germana, ili sa američko-kanadskom eparhijom, odnosno pod jurisdikcijom episkopa Dionisija. U crkvi Svetog Save je bilo vrlo tijesno glasanje, možda 3-4 glasa da su prevagnula za episkopa Dionisija. Crkva Svetog Save je ostala u Kaltonu do prije 5 ili 6 godina, kada je zbog tjeskobe i prostora polako izmještena u ovaj kraj, u severoistočni dio Melbourna, na imanju koje je veličine otprilike 3 hektara, i tu smo podignuli prvo salu veliku, nazvali je Svetosavski dom, pošto je crkva Svetog Save, u kojoj može da primi oko 600 osoba, i pored nje isto manju salu za manje stvari. Onda smo podigli parohijsku kuću i na kraju crkvu, koja je podignuta po preporuci pokojnoga ili blažnog pokojnoga proigumana hilendarskog Nikanora, koji je bio ovdje 90. godine, i kad sam ga pitao šta mislite, oče, kakvu crkvu da pravimo, on nam je preporučio, kaže, crkva je Svetog Save, velikog svetitelja, i pravite crkvu Lazaricu, tako da bi se deca uče na ta dva svijetla primjera. Poslušali smo ga i kopirali crkvu Lazaricu u granicama mogućnosti, malo je proširili, ali osnovica je ostala ista, tako da imamo vrlo finu crkvu, ja sam zadovoljan i po prostor, i prilično dosta naroda u okolini, mada ne kao u drugim predgrađima, ali sam zadovoljan, život crkveni teče normalno. Narod prilično dolazi u crkvu, mada bi mogao i više. Pa ako se pogleda malo šire, kao da se ogleda i vidi prst Svetog Save na neki način, jer ovo imanje je slučajno kupljeno, a ispalo je odlična lokacija i pozicija na brežuljku, kao, ja mislim, nijedna crkva u Australiji da nema bolju poziciju što se tiče, i pristup je vrlo odličan. Kad smo htjeli ikonostas da pravimo, slučajno smo pronašli, u stvari, otac Čedor iz Sestrinske eparhije je već kod njega završila slikanje ikonostasa, tako da nam je on preporučio da ne tražimo druge, i ja sam vrlo zadovoljan sa njenim radom. To je Grkinja Anastasija, koja se čuje vratila u Grčku jer se razboljela. I onda kad smo bili već pri kraju sa unutrašnjim radovima, slučajno smo isto pronašli ovoga umjetnika Andreja, koji je mi došao iz Rusije kao emigrant, novodošli, tražio posao. Mi smo ga primili i tako je na obostrano zadovoljstvo ispalo ovako kao što vidite. Ja sam, koliko sam umio, pomagao mu, a mada sam mu puštao da on sam odlučuje, jer umjetnika ne treba vezati, nego mu dati otvoreno polje, nek on kazati mu šta bi otprilike želio, a on na njemu je njegovoj mašti da dalje produbljuje i ostvari ono za što je zanima se. A ikonostas inače smo nabavili iz Grčke, kao i polijeleje u crkvi. Patos su Rade Glogovac, koji je keramičar po profesiji. Mnoge dane je on ostavio da sitne kockice izreže i da složi. I tako, eto, sve što vidite podigli su Srbi sa svojim rukama i prilozima. Nije ovo velika parohija, možda 200 do 300 familija u kojoj mi živi, ali bili su prilično darežljivi, može se reći, jer ovaj hram, ja mislim, koštao oko $1.000.000
sama. Pa onda i sala isto je možda toliko potrošila. Tako da je oko 2 miliona priloga složeno u ovom objektu. I ništa nije od banke zaimano, ni jedan cent. Sve što je rađeno je sa gotovinom. Tako da možemo na to biti ponosni, da. Da li su sami parohijani ponosni na ovaj hram i na celu ovu? Jesu, mada nijesu u mjeri u kojoj bi, jer parohijani i ovdje i na drugim mjestima, kad im traži za crkvu, spremni su da daju. Ali to je većinom narod sa sela ili iz krajeva koji nijesu imali neke znamenite crkve, a freske nisu već 90% njih nikad ni vidjeli. Tako da s jedne strane su zadovoljni da što imaju, ali ne znaju vrijednost. Ali polako, crkva je tu i freske su kao knjiga, pa nek se uče, pa nek prenese svoje deci, pa će možda se deca još više da traže da saznanja i da saznaju. Ja mislim da su ponosni, mada naš je čovjek sakriven, ne volim da govori, da otkriva sebe i da daje komplimente lako, nego većinom za sebe drži. Rekao bih danas da je ovo stari hram, odnosno prvi hram Srba u Južnoj Australiji koji je sagrađen na temeljima jednog starog hrama Kongregacijske crkve 70. godina. Prethodno su Srbi Južne Australije imali ovaj hram u zakupu koji je bio pod zakupom 5 godina, a poslije toga kada su malo i materijalno i duhovno i ojačali i bili svjesni, onda su porušili stari hram i na njegovim temeljima, tako rekući istim temeljima su sazidali ovaj naš svetosavski hram. Gradnja hrama otpočela je 1974. godine, a završena je 1976. godine kada je izvršeno i osvećenje hrama, a osvećenje hrama izvršio je episkop australijsko-novozelandski mitropolije Novogračaničke gospodin Dimitrije Blažnu pokojeni zajedno sa mjesnim parohom. Ono što je značajno da napomenem, kao što sam rekao, ovo je prvi hram, a poslije toga, u stvari negde paralelno, kada su Srbi malo i ojačali i proširili, sagradili su još jedan svetosavski hram koji je nedaleko od ovog hrama, tako da imamo na ovim prostorima 2 svetosavska hrama, slava Bogu. Godine gospodnje 1976. ikonostas je uradio naš parohijanin, inače član uprave, Blagoje Jovanović, uradio je od tvrdog drveta, slično našoj hrastovni, ja mislim da je to tasmanijski hrast, i u to vrijeme imali smo dosta skromnije ikone koje je uradio jedan naš brat Pero Baždarevski, i onda kako je vrijeme prolazilo ukazala se potreba da te ikone zamijenimo. Godine gospodnje 2002. i 2003. izvršili smo generalnu obnovu ovoga svetoga hrama i uradili smo centralnu kupolu na hramu, zatim smo uradili nove ikone koje nam je oslikao ikonopisac Milorad Cvetković u Nišu, zatim smo uradili novi patos i stolove i tako smo brinuli i dalje brinemo o blagoljepju našega svetog hrama ovde sa puno ljubavi i odanosti, sa verom, i time dokazujemo da smo zaista sinovi naše svete crkve i iskreni i odani svetosavci i pravoslavci i u ovoj dalekoj zemlji gospodnjoj Australiji. Crkveni život ovde, rekao bih s pravom,
dosta razvijen, da nas nije progutala asimilacija, da nismo zaboravili ko smo, šta smo, odakle smo i kome pripadamo. Liturgije su dobro posjećene u nedeljne i praznične dane, naročito u nedeljne dane, kada su ljudi, kada imaju više slobodnog vremena, dolaze svojoj svetoj crkvi. Recimo, sada smo nalazimo se u danima Velikog posta, kada se narod postom i molitvom priprema za doček našeg najvećeg i najradosnijeg praznika, Vaskrsenja Gospodnjeg Hristovog. Narod se pričešćuje, dolazi u svoj sveti hram, redovno, i omladina je također prisutna u hramu. Skoro smo osnovali hor pri našoj crkveno-školskoj opštini, što je tako unijelo jedno duhovno osveženje u naš duhovni život i velika je radost svi prisutni. I s pravom mogu reći da sam veoma zadovoljan odzivom vernika naše svete crkve. Mi inače važimo za manju crkveno-školsku opštinu, ali dolaskom naše nove emigracije sve su se crkveno-školske opštine, tako reći, uvećale maltene za duplo, a i ova naša ovde na Hajdmašu također se broj povećao, imamo dosta članova. Od 28. do 30. decembra 1985. godine 8. crkveno-narodni sabor eparhije Australijsko-Novozelandske u manastiru Svetog Save u Kamberi jednoglasno je usvojio predlog o osnivanju slobodne crkve. U ovom izveštaju episkop Petar posebno je istakao probleme crkveno-školskih opština. Pitanje finansijskog članstva mnoge je dovelo u sumnju i stvorilo pometnju. Neko misli da ga plaćanje članarine od $20 čini članom crkve i on je pravi, ako ne plaća nije. Pravo članstvo crkve dobije se krštenjem i prečešćivanjem, najmanje 2 puta godišnje. I mnogi predsjednici se odnose prema svešteniku kao prema činovniku. To je uvreda za sveštenika i za crkvu. Gde se tako radi i toleriše takvo postupanje, bolje je takvu crkvu zatvoriti nego gledati bogohulstvo. Zbog pogoršanja bolesti episkopa Petra, eparhijski savjet je za njegovog zamjenika odredio sinđela Tomu Kazića. Uz svesrdnu pomoć mitropolita Irineja nastavljene su aktivnosti u eparhiji. Od izgradnje ovog hrama je počela da se radi negde 1985. do 87. godine. Znam pouzdano da je osveštana 1992. godine. Blaženo počivši episkop australijsko-novozelandski u ono vreme, Vasilije Vejinović, je osveštao ovaj hram, a predao ga na službu Srpske pravoslavne crkve. Tako da je podignut još jedan veliki spomenik Gospodu našem Isusu Hristu, spomenik Dom Božji. Ova parohija i ova crkveno-školska opština, kako se to ovde zove, bila veoma mala u početku, ali povremeno je rasla iz godine u godinu, iz dana u dan, tako da je sada ovo jedna od veoma solidnih crkveno-školskih opština i parohija. Ovaj divni ikonostas je zaista lepota i ukras ovoga Božjeg hrama. Za okvir ikonostasa su radili majstori ovde Grci. Ikone su također srpsko-vizantijskog stila. Ko je radio, ne znam ko je radio. 4. oktobra 1988. godine upokojio se episkop Petar. Sahranjen je privremeno na manastirskom groblju u Kamberi, da bi mu kasnije telo bilo preneto u novosagrađeni manastirski hram i sahranjeno u specijalnoj grobnici sa južne strane. Administraciju eparhije privremeno preuzima mitropolit Irinej. 1990. godine proiguman manastira Hilandar na Svetoj gori, starac Nikanor,
Na svom putu dobre volje da zavađenu braću u rasejanju podsjeti na Svetoga Savu, nakon prisustva osvećenju manastirske crkve Novi Kalenić kod Kambere, posjetio je manastir Svetog Save u Ilajnu. Čim je stigao, monasima je rekao: "Ovde ćete me sahraniti." Što se i dogodilo nedelju dana kasnije. Ktitor crkve Svetog Alimpija Stolpnika, Jelena Miletić, smatrala je za poseban Božiji blagoslov da može starcu Nikanoru da ustupi svoje grobno mesto u hramu, koje je kao zadužbinaru pripada. Po upokojenju, Jelena Miletić je kao ktitorka hrama sahranjena u grobnici zajedno sa svojim mužem Vojislavom preko puta starčevog groba. Pogledom setnim, uzvišenom tugom, sa narodom srećnim i sudbinom